Zaista ne mogu da radim ovako. Po tome što urlate na predsedavajućeg, hvala vam na tome, sram vas bilo, a sada vam izričem meru udaljenja sa sednice. Šta je bre ćorava, to mi je rekao poslanik koji inače dobio meru. Ja sam inače najviše danas došao da vidim hoće li me neko javno nazvati ratnim zločincem, da mu odmah njušku razbijem. Evo mi iz Demokratske stranke kažemo Vojislav Šešelj je osuđeni ratni zločinac, pa ne krene da razbija noseve, evo može od mene prve da krene. Sve ono što se pripisuje Vojislavu Šešelju i Srpskoj radikalnoj stranci kao zločin nas čini ponosni. Prvo sam rekao, evo sad sam vas zgazio hrvatsku ustašku zastavu i onda sam im opsovao svima majku ustašku. Kako da ga kaznim? Nisam bila tu, nisu bili tu ni moji gosti. Nijedne novine, niko nije fotografisao ni mobilnim telefonom. Smatrate li da je normalno da ovdje visi zastava na kojoj piše Za dom spremni? Evo, kažem, ja nisam vidio tu zastavu, treba vidjeti o čemu se radi i mislim da se danas ovaj događaj sa ničim ne smije dezavuirati. Zamislite da li je moguće da se u Auschwitzu ili Mauthausenu pojavi transparent sa nacističkim pozdravom Sieg Heil. Da li ću doći u Mlaku, u obnovljenu srpsku crkvu, tamo gde se nalaze Srbi, tamo gde se nalaze potomci žrtava Jasenovca, odlučit ću ja i o tome može da odluči još vrhovni komandant Vojske Srbije, gospodin Aleksandar Vučić. Jesu li svi granični prijelazi obaviješteni? Jesu. Na koji način? Znači, bilo koji granični prijelaz koji... Pa zna se kako se ulazi i kako se ne ulazi u državu. Dobroveče, dobrodošli u Upitnik. Kao što ste videli, Skupština Srbije ponovo je poligon uvreda, ali i povod za novo zaoštravanje odnosa sa Hrvatskom. Nasilje i govor mržnje u politici i posledice, o tome govorimo večeras. Moji gosti su Aleksandar Martinović, predsjednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dobroveče. Dobroveče. Neđo Jovanović, zamenik šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije. Dobroveče i vama. Dobroveče. Marko Đurišić, šef poslaničke grupe SDS Narodna stranka. Dobroveče. Dobroveče. I Nenad Čanak, predsjednik Ligije socijaldemokrata Vojvodine i narodni poslanik. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam sve što ste došli u emisiju. Videli smo ove kadrove s početka emisije, događaju u Srpskom parlamentu i danas je bila sednica Skupštine Srbije. Šta to govori o radu Srpskog parlamenta, gospodine Martinoviću? Pa ne znam na šta konkretno mislite. Da li mislite na urede koje se svakoga dana upućuju na račun predsjednice Skupštine Maje Gojković ili na nešto drugo? Na uvrede koje dolaze sa svih strana. Mi smo slušali ovih dana i pa niste mogli da čujete uvrede... Poslanicu Jerkov koja govori o tome kakve uvrede preživjela od predstavnika Srpske radikalne stranke, a videli smo i ispred parlamenta šta se dogodilo kada je Šešelj saopštio da je pogazio hrvatsku zastavu u vreme posete parlamentarne delegacije. Ako mogu da krenem redom, pitali ste me na šta sam mislila. Mislim na sve te događaje. Onda ću da vam odgovorim. Dakle, poslanici Srpske napredne stranke nisu nikome uputili bilo kakvu uvredu u parlamentu, ni van parlamenta. Što se tiče onoga što se desilo sa hrvatskom zastavom, ja zaista nisam video. Ja mislim da niko nije video da je Vojislav Šešelj gazio i cepao hrvatsku zastavu. To nije zabeležila ni jedna kamera. To, kao što je rekla i gospođa Gojković, nije zabeleženo čak ni mobilnim telefonom. Dakle, postoji izjava Vojislava Šešelja i on se hvali time da je gazio i cepao hrvatsku zastavu i da je članovima hrvatske delegacije, odnosno delegacije Hrvatskog sabora, psovao majku ustašku. Ja želim samo da vas podsjetim da je Da li mislite da to ima posljedice po ugled parlamenta i po odnose dve zemlje, budući da je hrvatska delegacija istog dana napustila Srbiju? Da, ako se to zaista desilo, ako je Vojislav Šešelj zaista gazio i cepao hrvatsku zastavu, mislim da je naneta šteta Srbije, ali je pre svega naneta šteta Srbima koji su ostali da žive u Hrvatskoj. Njih tamo ima 186.000 i svakako da će se oni osjećati manje bezbednim, da će im život biti mnogo teži nego što je i inače težak život Srba u Hrvatskoj. Ko je za to odgovoran onda? Pazite,
Odgovoran je, ako se to zaista desilo, to je individualni čin poslanika. A vladajuća većina, da li je ona odgovorna? Ali čekajte, šta ima vladajuća većina? Na kraju krajeva šta ima i Nenad Čanak i šta ima Marko Đurišić sa činjenicom, ako je to zaista tačno, da je neko cepao hrvatsku zastavu. To nije akt države Srbije. Dakle, država Srbija je to osudila. To je osudio i predsjednik Republike, to je osudila i predsjednica vlade, to su osudili i ministri, to su osudili i narodni poslanici. Ali šta ćemo sa činjenicom da je ceo svet video da je u sred Zagreba na putu od hrvatske vlade do Hrvatskog sabora, odnosno, da, na putu od hrvatske vlade do Hrvatskog sabora, poslanik u Hrvatskom saboru, Miro Bulj, prišao predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, vređao ga, dobacivao mu. Šta ćemo sa činjenicom da je ceo svet video kako se na dan posete Aleksandra Vučića u Zagrebu spaljuju hrvatske zastave? Šta ćemo sa medijskom kampanjom koja je vođena protiv Aleksandra Vučića da je veliko Srbin, da je četnik, da je ratni huškač i tako dalje? U redu, mi ćemo o odnosima dve zemlje govoriti još. I samo još jednu stvar da vam kažem. Aleksandar Vučić se susreo u Zagrebu i sa Andrejom Plenkovićem, predsjednikom hrvatske vlade. U hrvatskoj vladi sedi čovjek koji se zove Tomo Medved. Mislim da se tako zove. On je ministar za branitelje. On je prošle godine, 5. augusta, prisustvovao koncertu Marka Perkovića Thompsona koji peva najmorbidnije moguće ustaške pesme o klanju Srba i taj koncert je održan u Slunju, na Kordunu, gde su Srbi u toku Drugog svjetskog rata preživjeli neviđeni genocid. I pored svega toga, Aleksandar Vučić nije napustio Zagreb, ostao je 2 dana u Hrvatskoj, a ovde čini mi se kao da je tražen... Što svakako ne umanjuje ono što se problem koji je, ako je to skupštinski problem, svi ti incidenti koji su se dogodili tamo... Vi sad pokušavate da stvorite jednu veštačku simetriju između onoga što se zaista desilo u Zagrebu i onoga što Vojislav Šešelj tvrdi da se desilo u Beogradu. Ja vam kažem da vi ste uspostavili tu simetriju. Ne, vi ste uspostavili tu simetriju. Ajde da vidimo šta kaže gospodin Đurišić. Ako mogu samo da završim. Dakle, Aleksandar Vučić nije napustio Zagreb, iako je ceo svet video da se spaljuju hrvatske zastave, da mu se dobacuje, da se on vređa, da se naziva ratnim huškačem, da poslanici u Hrvatskom saboru tvrde da on nije huškao na rat, ne bi bilo Oluje. To je izjavio predsjednik ove stranke Most, Božo Petrov i tako dalje. Dakle, toga nije bilo u Beogradu. Niko nije rekao jednu ružnu reč od poslanika, od ministara, ni za gospodina Jandrokovića, ni za gospodina Plenkovića, ni za gospođu Kolindu Grabar-Kitarović i tako dalje. I niko nije video, sem Vojislava Šešelja koji to tvrdi, da je bilo ko cepao i gazio hrvatsku zastavu. Hvala vam. Gospodine Đurišiću, dakle, kako se zove ovakva atmosfera u parlamentu i kako se zove događaj koji je izazvao buru reagovanja u celom regionu? Da li je to politički stav? Da li je to govor mržnje? Da li je to sloboda političkog izražavanja? Bez dileme radi se, po mom mišljenju, o govoru mržnje i to je nešto što smo gledali početkom 90. godina i znamo kako se tragično završilo i meni je prosto neverovatno da se ponavljanje takvih stvari relativizuje na bilo koji način. A sad smo slušali od gospodina Martinovića to relativizovanje, ako se desilo, pa onda nabrajanje svega onoga što se dešavalo uHrvatskoj godinama unazad. To što tamo... Istina, ne postoje dokazi, to je jedno saopštenje. Nažalost, postoje... Ali ja mislim da niko nema dilemu u Srbiji da je moguće da je Vojislav Šešelj to uradio. Mislim da to jednostavno ne postoji čovjek u Srbiji koji to može da stavi pod znak pitanja da li bi on tako nešto mogu da uradi. Svi veruju da bi on to mogo da uradi i sasvim sigurno da je on to uradio. I zato ova relativizacija je loša. Jeste videli da je hrvatski poslanik prišao Vučiću i vređao ga u centru Zagreba? Dozvolite, molim vas. Nisam ja pratio šta se dešavalo. Jeste gledali to? Ne kažem vam da nisam, kao što vi ste rekli 2 puta, to vam se vjerojatno nešto malo pomutilo u glavi, rekli ste 2 puta da su u Zagrebu paljene hrvatske zastave. Vjerojatno to nije problem, problem je srpske. Paljene su srpske zastave na dan posete Aleksandra Vučića Zagrebu. A nadam se da ste videli da je taj Miro Bulj prišao Vučiću
one jednostavno ne treba da nama služe za opravdanje da neko u Srbiji ovde iste takve stvari radi. Mislim da mi treba da jasno i parlament da reaguje, ima mehanizama kako da se reaguje, sasvim sigurno ova relativizacija nije dobra i uvodi nas ponovo u tu spiralu 90-ih i svega onoga što smo već preživjeli. Ja se samo naravno iskreno nadam da će se to zaustaviti, da nećemo sve baš preživjeti što smo doživjeli 90-ih. Gospodine Jovanoviću. Vrlo kratko i jasno. U konkretnoj situaciji moguće da je uradio i uradio nije isto. Vi ste potpuno u pravu kada iznosite konstataciju da nema dokaza. Ali bez obzira na to da li je uradio ili nije uradio, sam čin koji se pominje kao takav je za svaku osudu i osuda je usledila u pravom trenutku od relevantnih institucija i ljudi, počeo od predsjednika države, premijerke, predsjednice parlamenta, pa na kraju krajeva i cijelog parlamenta. Ono što je ovdje suština je da su na taj način devalvirane i radnje i rezultati koji su postignuti u našoj diplomatiji. Diplomatiji koja je doprinela da se odnosi sa Hrvatskom počnu stabilizovati. Da imamo početak jedne uspešnije saradnje. Da imamo sagovornicu u vidu predsjednice Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović, koja je također na isti način, zajedno sa predsjednikom naše države, gospodinom Aleksandrom Vučićem, uspostavila komunikaciju koja podrazumeva eliminaciju govora mržnje, nevraćanje u prošlost, već pogled u budućnost sa mogućnošću da se kroz ekonomsku saradnju ostvari ono što je interes jedne i druge države, a to je bolji život građana. Dobro. Tako da završim samo kratko, tako da mislim da je na ovaj način devalvirano ili barem pokušano da se devalvira ono što je zaista do sada učinjeno na jedan način koji do ovih vremena, do pre nekoliko meseci niko do sada nije uradio. Gospodine Čanak, kakav je vaš komentar i da li je ovo osnovni problem? Taj je po nekima verbalni delikt, saopštenje, po nekima delo koje je verovatno. Tome, naravno, kao i meni jasno da to Šešelj dr. Vojislav, osuđeni ratni zločinac, nije uradio. Iz jednostavnog razloga što je nemoguće u Skupštini da se nešto tako desi, a da nema ni jednog svedoka, gde se kao priča otimo se sa petoricom, ne znam, iz obezbeđenja, pa je onda ipak uspeli, to su priče za malo decu. Gde su ta petorica iz obezbeđenja koji su se hrvali sa Šešelj dr. Vojislavom, osuđenim ratnim zločincem? Gde su svi ti koji su morali to vidjeti jer je to na samom ulazu gde non-stop prolaze ljudi? Gde je sve to? To sve ne postoji. Zašto je to urađeno? I to je vrlo jasno. Zašto od trenutka kada je Haški tribunal izrekao presudu od 10 godina za ratne zločine Šešelj dr. Vojislavu, od tog trenutka je on prestao da bude narodni poslanik po zakonu o izboru narodnih poslanika tačka 88 stav 1. Ali nije dok to ne konstatuje Skupština. Ne, tu grešite. Nije tačno. Jer i pokojni kolega Krasić, kad je umro, njemu je prestao mandat, jer je to jedan od razloga da mu prestane mandat. I to što je Skupština to konstatovala par dana kasnije, nije ga držalo živim tih par dana. Isto tako, pošto je u istom paragrafu da se prestaje mandat kada se narodni poslanik osudi na 6 mjeseci kazne, plus naravno i više, a ovo je 10 godina u pitanju, tog momenta prestaje. To znači da je Šešelj nelegalno u parlamentu. Tačno. I sad počinje u stvari glavni problem. Svaka odluka doneta od kad je iskazana ta izrečena presuda do danas je nelegitimna, jer imate u parlamentu osobu koja nije član parlamenta, a glasa. A kako je to moguće? Vi imate ovdje predsjednika administrativnog odbora. Ja sam član administrativnog odbora, čiji je predsjednik gospodin Martinović. Ja sam uputio administrativnom odboru pitanje kako je to moguće, kao što je gospodin Martinović rekao da ga niko nije obavestio da je Šešelju to presuđeno. Ne, nisam rekao tako. Kako god. Dobro. Jesam li ja posle toga iz Brisela pronašao tekst presude i na pisarnici ostavio za administrativni odbor. Zato što sam ga preko Brisela dobio. A vaše je da ustanovite da li je to tačno ili nije. Pa ako nije tačno, onda sam ja kriv, onda mene treba, zbog klevete i tako dalje, zbog 1000 stvari, jednostavno osloboditi funkcionalnog poslanika. A ako je tačno, što treba da ustanovi administrativni odbor, onda Šešelj dr. Vojislav više nije poslanik po slovu zakona o izboru narodnih poslanika, član 88.1. Šta vi sada očekujete? Ja očekujem sledeće, da ako se to ne desi, ja uopšte ne sumnjam
da ćemo doći do toga da se Ustavnom sudu postavi pitanje da li parlament ima u ovome trenutku mogućnost da odlučuje obzirom da nema legitimni sastav. Pošto Ustavni sud donese ili ne donese tu odluku, onda možemo vidjeti šta se dalje događa. U svom slučaju, jedno znam, i time ću završiti ovo opširno, ali dosadno izlaganje, da je to što je Šešelj dr. Vojislav još uvek u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gde se lažno predstavlja kao narodni poslanik, vređanje vladavine prava u Srbiji, direktno šamar tačci 23 u pregovorima sa Evropskom unijom i doći ćemo u poziciju da zbog jednog čoveka kompletno društvo dođe u poziciju da ne bude kredibilni član bilo koje međunarodne organizacije. Ako je važniji Vojislav Šešelj od pridruživanja Evropskoj uniji, onda neka se to jasno kaže. A ako nije, neka se samo postupi po zakonu. Ništa više. Šta vi kažete? Vi ste predsjednik administrativnog odbora koji je zadužen da... Iskren da vam budem, ja mislim da postoji neka vrsta da li otvorenog ili prećutnog političkog sporazuma između gospodina Šešelja i gospodina Čanka da se uzajamno svakog dana napadaju zato što dva ekstremizma pothranjuju i održavaju u životu jedan drugog. U pitanju su stranke koje... A šta je sa administrativnim odborom koji je na potezu? Da li je ovo glavni problem ili potez administrativnog odbora koji bi trebalo da preduzmete? Dakle, u pitanju su stranke koje u ovom trenutku po svim istraživanjima apsolutno ne prelaze cenzus. A šta vi kažete za zakon o izboru narodnih poslanika i ovoj tački vezano za presude? Pa ja nisam razumeo da je ovo sad emisija o Vojislavu Šešelju. Onda ste trebali da dovedete Vojislava Šešelja. Razgovaramo o incidentima u Skupštini. Ovo je jedan od njih. Šta je incident? To što je osuđen. To što deo opozicije tvrdi da postoji nelegalno glasanje u Skupštini. Nelegalno glasanje? Tako je. Što po izboru o zakonu narodnih poslanika zapravo neko ko je pravosnažno osuđen... Pa u kom glasanju je učestvovao Vojislav Šešelj? Nije učestvovao ni u jednom. Evo, gospodin Čanak je rekao da ima pravo da učestvuje u glasanju. Dakle, u donošenju odluka u parlamentu. Dakle, ono što sam ja rekao gospodinu Čanku i ono što sam rekao i pojedinim medijima. To su sljedeće stvari. Administrativni odbor ne može nikome da oduzima mandat. Uopšte ne može da raspravlja o oduzimanju mandata na bazi novinskih napisa i televizijskih emisija. A na bazi presude koja vam je dostavljena? Čanak je dostavio to na pisarnicu. Gde mi je dostavio? Na pisarnicu Narodne skupštine Republike Srbije. Ja to nisam dobio. Dakle, administrativni odbor... Dakle, administrativni odbor presudu nije dobio. A kada je dobije? Ja bih volio da mi gospodin Čanak kaže kako je moguće da dobije presudu iz Brisela kada je sud u Hagu. Presuda Vojislavu Šešelju bi trebalo u Srbiju da stigne diplomatskim kanalima. Dakle, preko Ministarstva inostranih poslova i preko Ministarstva pravde i da se nakon toga dostavi Narodnoj skupštini. Što se tiče slučaja Vojislava Šešelja, odnosno kazne koja je izrečena Vojislavu Šešelju, prvo, on nije osuđen za ratni zločin. On je osuđen da je podstrekavao na zločine protiv čovečnosti. To je, dakle, potpuno druga kvalifikacija krivičnog dela. Sa druge strane, Vojislav Šešelj je u pritvoru Haškog tribunala proveo 12 godina. Vojislav Šešelj, i to je nešto što gospodin Čanak neće da kaže, na stalnom radu u Narodnoj skupštini. Dakle, on prima platu kao narodni poslanik. Po zakonu o radu, koji se, dakle, primenjuje i na Vojislava Šešelja, kao i na sve poslanike koji su na stalnom radu u Narodnoj skupštini. Narodnom poslaniku, odnosno zaposlenom, prestaje radni odnos po sili zakona, ako je pravnosnažno osuđen, na bezuslovnu kaznu zatvora dužu od 6 meseci, pa onda imate u zakonu jednu crticu i kaže se danom stupanja na izdržavanje kazne zatvora. Vojislav Šešelj je u Haškom tribunalu proveo... Što će reći da u ovoj proceduri taj slučaj, molim vas da skratimo tu pravnu proceduru, da građanima bude jasno. Da bi građanima bilo jasno, morate mi dopustiti da objasnim kako stvari pravno stoje. Evo, stvari ne stoje tako kako vi mislite. Dakle, zakonodavac je imao na umu činjenicu
da Narodna skupština u svakom trenutku mora da ima 250 narodnih poslanika. Da li ih ona ima 250? Ima. Da li Vojislav Šešelj treba da ide na izdržavanje kazne zatvora? Ne. Zašto je važna presuda? Ja moram da dobijem presudu. Ja. Administrativni odbor mora da dobije presudu. Da vidimo da li u presudi eventualno stoji neka vrsta zaštitne mere koja je izrečena Vojislavu Šešelju u smislu da zbog toga što je osuđen na 10 godina, zbog podstrekavanja na zločine protiv čovečnosti, ne može da se bavi politikom u Srbiji. Ja to ne mogu da znam dok ne dobijem presudu. Dobro. Šta kažete? Da? Vrlo kratko. Ja mislim da među nama, ovdje koliko nas ima, nas četvoricom, samo ja i gospodin Martinović imamo kompetencije da govorimo o tumačenju zakona. Ja kao pravnik i advokat i gospodin Martinović kao pravnik. Za kolege Čanka i Marka nisam siguran da to mogu na taj način i sa tom kompetencijom da govore. Radi se o nečemu gdje je struka potpuno podeljena. Vi ste rekli, pa zbog čega nije prestao poslanički status imajući u vidu odredbu člana 88 Zakona o izboru narodnih poslanika. Vi zaboravljate, a i zbog građana je bitno da znaju. Bitno je kada nastupaju pravne posljedice presude. Pravne posljedice presude gdje je Šešelj osuđen na 10 godina su već nastupile. Zašto? Zbog toga što je on odslužio kaznu samom činjenicom da je u pritvoru proveo blizu 12 godina, a on je osuđen na 10 godina. Znači, pravna posljedica je nastupila onog trenutka kada je tih 10 godina već navršeno. Molim vas, da li je taj mandat legalan u parlamentu ili nije? Ja hoću da vam kažem nešto drugo, a vi ne dozvoljavate da objasnimo zbog građana. Zato što emisija ima ograničeno trajanje, pa ću vas zamoliti da to poštujete. To ne sporim i izuzetno ću poštovati, ali ako samo dozvolite još jednu rečenicu. A to znači sljedeće. U momentu kada je gospodin Šešelj odslužio kaznu, on je bio slobodan građanin. To je bila 2014. godina. On je po članu 10 i 11 zakona o istom zakonu o kome vi pričate imao pravo da bira i da bude biran. I tako je izabran. 2016. godine je njemu potvrđen mandat kao čoveku gde zakon nigde ne predviđa bilo kakvo ograničenje. Jedino ukoliko, kao što kaže gospodin Martinović, u presudi postoji neko ograničenje u smislu zabrane obavljanja javne funkcije. Ali mi tu presudu nemamo. U redu. Gospodine Đurišiću, vi danas niste bili na sednici Narodne skupštine? Nisam bio, ali mi je zanimljiva ova način da se cijela ova stvar relativizuje ponovo i da se izbegne. Niste bili zbog, samo da i to konstatujemo, zbog toga što ste isključeni u trajanju od 20 dana. Jeste, isključen sam zato što sam tražio da se utvrdi kvorum, onako kako jedino može po poslovniku. I nažalost, pošto kvoruma nije bilo, a to nije moglo... Ne, ja nisam ni bio tu, niti sam mogao da je vređam. Znači, ja sam tražio kvorum, možete da... Niste bili tu, a tražili ste kvorum. Pa kako niste bili tu, a tražili ste kvorum? Dok sam bio tu, tražio sam kvorum, posle toga sam isključen. Sve ono što sam dobacivao, odnosno govorio sa mesta, pošto mikrofon mi nije bio uključen, se nalazi u stenografskim beleškama i nikakvih uvreda tu nema ni prema kome. Ali hoću ovo kažem, znate, mi živimo u jednoj državi u kojoj predsjednik Republike odlučuje da poveća stipendije, da poveća naknade za prvo, drugo, treće dete, odlučuje gde će koji spomenik da se digne, kakav će spomenik da izgleda, da li će da bude, ne znam, aerodrom oduzet od grada Niša ili neće. Znači, o svemu odlučuje predsjednik. Sad ovdje u ovom slučaju sada imamo zakon i jednom izgleda da se mi poslanici biramo na osnovu zakona o radu. Evo, ja sad nisam dovoljno kompetentan, ali vidim da se izgleda na izborima biramo na osnovu zakona o radu. Ali mislim, i to je taj način relativizacije ovog pitanja, umjesto da se zauzme jedan jasan stav da neko ko je osuđen za ratne zločine ne može i ne treba da bude član parlamenta i ta presuda se desila posle njegovog sticanja mandata, a ne pre, može na narednim izborima se kandiduje, pa ako ljudi hoće da glasuju za osuđenog ratnog zločinca u ovoj zemlji, onda je to sramota celog ovog društva i treba se zapitamo na koji način mi odgajamo buduće generacije, ako mi relativizujemo pitanje ratnih zločina. Sad... Vi ste bili u poziciji da posle, kao i poslanica Jerkov, takođe ulazite u sukob sa radikalima, odnosno sa Šešeljem. Nisam kim u sukob. Dobro, ali ste se poželili da ste bili meta fizičkog napada. Mene na izlasku iz studija jedne televizije gde sam bio, sačekao Šešelj dr. Vojislav sa nekim svojim batinašima koje ne znam i počeo da urla na mene najgrublje moguće uvrede, vređajući moju mrtvu majku i tako dalje, spominjući šta će sve da mi uradi ako se usudim da dođem u Skupštinu. Jeste li bili danas u Skupštini? Moju? Jeste li bili danas u Skupštini? Danas nisam bio jer sam imao obaveze u povodu organizacije, konferencije
za Evropsku uniju koja treba se održi 11. i 12. maja u Narodnoj skupštini. A sutra idete li nas... Sutra idem u Skupštinu. Dobro. I zaista bih voleo da vidim kako to osuđeni ratni zločinac koji mi preti da će mi, možete pretpostaviti šta uraditi sa mrtvom majkom, ako uđem u Skupštinu, ja to da trpim neću. Znate? Ta svinjarija, da on ide u Hrtkovce, odakle je krenula operacija Oluja. Jer nemojte zaboraviti, prvo je počelo odavde, pa je onda dat odgovor, pa ako mogu oni, možemo i mi. Imali smo sada, zbog ovoga, što inače laže da je gazio hrvatsku zastavu... Sve te reči koje i vi koristite i sve to što mi slušamo ovih dana, šta to govori o srpskoj politici? Ja ću citirati Tomasa Mana, velikog rizničara nemačkog jezika, koji je verovatno bio najbolji poznavalac nemačkog jezika u svoje vreme, sa Nobelovom nagradom za književnost i tako. Isti taj Tomas Mann je odgovorio, kad su ga pitali zašto toliko psuje kad govori o nacistima, odgovor je bio zašto ta stoka drugi jezik ne razume. Zato što ja nemam nameru da tolerišem psovke, uvrede, fizičke nasrtaje, zastrašivanja i tako dalje. Od Šešelja dr. Vojislava, osuđenog ratnog zločinca i njegove zlikovačke organizacije Srpske radikalne stranke. A znate, neki komentarišu da ste i vi nekad takođe izazivali teške ekscese koji su ostavljali... Čujmo. Pa recimo lomljenje table RTS-a u Novom Sadu. Slomio tablu RTS-a, da. Otkinuo sam tablu ispod kog znaka... Sa pozicije predsjednika Skupštine Vojvodine. Nije tačno. Niste tada bili predsjednik Skupštine Vojvodine? Ja sam slomio... Jeste li bili u tom trenutku predsjednik Skupštine Vojvodine? Ali je stvar u tome da je ta tabla... Nije li to neprimereno za jednog predsjednika Skupštine Pokrajine? Potpuno se slažem. Još je neprimerenije da se ostavi zločinački znak propagandne mašinerije Miloševićevog RTS-a koji je služio tome da ljude huška na rat, da ih gura u rat i posle da se pravi ništa se nije desilo. Nemojte, gospodine Čanak, to je bilo povodom izbora novog generalnog direktora i glavnog urednika i to... Izvinjam se. I tada upravni odbor, sećam se tih izjava. Izvinjam se. Ja moram da vas podsjetim. Govorili ste o pljački koja nije imala veze sa tom situacijom. Tako je. Jer je sve to trebalo da se normalizuje posle 5. oktobra i do toga nije došlo. I upravo je tu problem. Recite mi, ko je zbog te slomljene table bio pretučen na ulici? A znate, i vaše teške reči koje ste upućivali Slobodanu Miloševiću, vešanje na terazijama. Izvali ga ustaškom kurvom. Jesu nekog zvali ustaška kurva? Pa ni to nije baš za etar, znate. Ni to nije za ekran. A mislite da jeste za Skupštinu? Ni za Skupštinu, ni za ekran. Pa ja vam govorim upravo o tome. Šta nam to govori o srpskoj politici? To nam govori da likovi kao što je Šešelj dr. Vojislav i njegova zločinačka organizacija predvođena osuđenim ratnim zločincem, nemaju šta da traže u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ukoliko Narodna skupština Republike Srbije misli da funkcioniše normalno. Sad, ministar policije je saopštio da neće dozvoliti nikakva javno okupljanja u Hrtkovcima koja su najavili i opozicione stranke. Vi, gospodine Čanak, ostajete li pri toj najavi? Naravno. Kao i Demokratska stranka, oni su to takođe saopštili danas. Nisu li to opasne ideje? Gospodin Šešelj takođe kaže oni će tamo ići, neće biti bine, neće biti tehničkih elemenata koji su miting, ali će svakako tamo ići. Ovi kažu ne, nećete ući u Hrtkovce i tako dalje. Šta to zapravo, na šta to vama liči? Pa meni to liči na borbu za cenzus. To sam rekao i na početku emisije. Pa nema izbora na vidu, Diko. Pa, znate kakav cenzus? Pa cenzus da se ponovo uđe u parlament. Kada? Pa kada budu izbori. Pa nije ovo izborna kampanja sada? Pa jeste. Kako to mislite? Pa lepo. Stranke su u kampanji od izbora do izbora. Ovo je sve kampanja. Jesu li sve stranke u kampanji? Pa naravno. Pa sve stranke su, opozicione stranke su konstantno u kampanji. A vladajuće? Za vladajuće ću da vam kažem. Dakle, vladajuća stranka se ne bavi 90. godinama, time se bave opozicione stranke. Mi se bavimo izgradnjom puteva, železnica, otvaranjem novih fabrika, novih radnih mesta, novih škola, bolnica. Planiramo da renoviramo klinički centar Srbije, klinički centar Vojvodine, klinički centar u Kragujevcu, kao što smo sredili klinički centar u Nišu. Time se bavi Srpska napredna stranka. Gospodin Čanak i gospodin Šešelj se bave Hrtkovcima, bave se dešavanjima s početka 90. godina i ja sam rekao na početku emisije, ovo je sve borba za cenzus, zato što po svim istraživanjima javnog mnenja, sem Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, nijedna politička stranka u parlamentu
u ovom trenutku ne prelazi cenzus. I ovo je sve borba za cenzus i ovo je sve izborna kampanja. I dva ekstremizma hrane jedan drugog. Srpska napredna stranka smatra da nijedan ekstremizam nije dobar, da nijedan ekstremizam ništa dobro neće doneti Srbiji. Srbija i inače ima previše problema. Da, a posledice, gospodine Martinoviću, su to, sami ste rekli, nesigurnost jednog broja Srba, preko 160.000 u Hrvatskoj, nesigurnost jednog broja možda Hrvata u Vojvodini, zatim nisko poverenje u parlament, o kome ima dobro mišljenje, da dobro radi, prema nekim istraživanjima, oko 20% svega građana. Dakle, je vama neprijatno, narodni poslanici, kada pročitate ili čujete parlament je cirkus, parlament je reality, je vama, gospodine Đurišiću, neprijatno? Jeste, neprijatno mi je i mislim, opet kažem, to je deo jednog plana. Znači, plana politika koja se sprovodi u Srbiji već 6 godina, cilj je da se uruše sve institucije i da se uvede vladavina jednog čoveka koji odlučuje o svemu, koji zamenjuje i parlament, i vladu, i sudove, policiju, tužilaštvo, nezavisne institucije. Ali slično je bilo i dok je predsednik bio gospodin Tadić i dok je bila druga vlada. Kako pokušavate vi da relativizujete stvari. Ja vas pitam. Da li je gospodin Tadić bio u dnevniku RTS-a 25 minuta? Kao predsednik Vučić pre nedelju dana. Ja se sećam tih scena sa gospodin Šutanovac, njegovi nastupi. Vi ste tad bili u istoj stranci, je li tako? Gospodin Šutanovac, ako govorite o vremenu bilo je psovanja, bilo je vređanja isto kao danas. Gospodin Šutanovac je bio ministar, nije bio u parlamentu. Šta to govori o našoj političkoj kulturi? Pa, znate kako, naša politička kultura je onaka kakva je kultura društva i parlament oslikava društvo. Da li vrednosti kreću i od političke elite? Da li politička elita generiše krizu i govor mržnje? Pa ne znam da li je baš generiše, ali sasvim sigurno potpiruje u ovim nekim negativnim stvarima, umesto da se stvari pokušavaju da se umire, da se uvedu neke vrednosti, da nam se država uredi, da imamo pravnu državu, a ne državu jednog čoveka gde se o svemu odlučuje voljom jednog čoveka bez ikakvih nekih kriterijuma, bilo čega. Mi idemo u potpuno drugom smeru. Ta priča o Evropskoj uniji je priča pravljenja jedne normalne države gde postoji vladavina prava, institucije, nezavisne grane vlasti, slobodni mediji, nezavisno pravosuđe. Toga svega danas u Srbiji nema i mi ne idemo uopšte ka tome, mi udaljavamo se od toga, nažalost. Je vama neprijatno, gospodine Jovanoviću? U svakom slučaju da je neprijatno čuti bilo kakav govor mržnje. Je vam neprijatno kad slušate 300 amandmana, skoro identične sadržine vladajuće većine, za koje neki smatraju, pogotovo kritičari iz opozicije, da obesmišljava rad parlamenta? Odakle vam kvalifikacija da su potpuno identične sadržine? Kažem, gotovo identične sadržine. Amandmani besmisleni. Vladajuća koalicija... To ste vi rekli. Izvinjavam se onda vama. Vladajuća koalicija kojoj pripada Socijalistička partija Srbije svakako doprinosi da se konstruktivna rasprava odvija kroz kulturni dijalog. Meni je žao što večeras mi nemamo ovde kulturu dijaloga i nismo stekli, barem pojedinci ovde nisu stekli imunitet na govor mržnje, pa se pominje ratni zločinac, pa se pominje Slobodan Milošević, koji nije tema. Ali ja želim da vam kažem nešto kad već govorimo o tome da li je nekom neprijatno, onda moramo govoriti o drugim neprijatnostima. Ne možemo abolirati jednu stranu, a drugoj strani staviti na teret da je ona jedini generator nekih problema koji se pojavljuju u parlamentu, koja ja ne vidim na taj način kako se ovde prikazuju. Jasno. Mi smo imali krajem prošle godine i nasilje i fizički kontakt, fizičke napade od jednog dela opozicije, odnosno jedne opozicione stranke. Tako je. Upravo se o tome i radi. Manifestacija nasilja koja predstavlja jedan flagrantan način fizičkih nasrtaja podrazumeva nešto što je za svaku osudu. I ako je zbog bilo čega potrebna neprijatnost, kao emocija, kao impresija, kao bilo šta što čovjek osjeća, onda je upravo to što izaziva neprijatnost poslanika. Ali ako ste u stanju da osudite te događaje s kraja prošle godine, da li ste onda u stanju da osudite uvrede poslanice Jerkov koje su dolazile od strane radikala koji su je opkolili i vređali? Ja sam rekao krajnje otvoreno i precizno.
Ja kao poslanik i mislim da svi mi ovde imamo jedan isti vrednostni sistem. Za osudu je svaki govor mržnje. Za osudu je svaka uvreda. Ali ako vi u jednoj vrsti dijaloga, i to parlamentarnog dijaloga, ima li to dijaloga suštinski? Mislim da ima. Provocirate upravo ono što podrazumeva reakciju koja je neprimerena. Pozivanjem na ratne zločince, na presudu za koju još uvek ne znamo kakva je sadržine, onda je upravo kultura dijaloga negde potisnuta potpuno van onoga što podrazumeva kulturu dijaloga. Za mene kao poslanika, a mislim i celu većinu poslaničku u Skupštini Republike Srbije, snaga poslanika je u snazi njegovih argumenata. I onoliko koliko su snažni njegovi argumenti, toliko je snažna njegova poruka upućena građanima. Imamo uključenje iz Zagreba. Nakon incidenta sa Šešeljem usledilo je niz događaja na relaciji Beograd-Zagreb. Sa nama je dr. Žarko Puhovski, profesor Zagrebačkog sveučilišta. Dobro večer, gospodine Puhovski. Mislite li da je premijer Plenković pogrešio što je hitno prekinuo? Sa zakašnjenjem se malo čujemo. Mislite li da je premijer Plenković pogrešio što je hitno prekinuo posetu delegacije Sabora Beogradu i sve to što se desilo nakon povratka delegacije u Zagreb, dakle, koliko je unazadilo odnos između dve države? Prije svega, po mom sudu, nisu se trebali vratiti iz Beograda delegacija, a posebna je greška bila što je delegacija parlamenta, dakle Sabora, pitala za mišljenje premijera koji je organ Sabora i ne može njemu davati mišljenje. Oni su po našem ustavu trebali pitati predsjednicu Republike, a ne premijera. To pokazuje da se zapravo šef delegacije, gospodin Jandroković, smatrao više šefom delegacije HDZ-a nego Sabora. I to je problem. Međutim, oni nisu mogli ostati naprosto zato što su imali priliku da Srbiji očitaju lekciju zbog nekih stvari, ali da bi to mogli, morala bi Hrvatska na svojoj strani imati čisto zaleđe, a to čisto zaleđe Hrvatska nema, pa onda za njih bilo pametnije da se povuku. Znate, i ovde smatraju da bi trebalo čitati lekciju povodom posete gospodina Vučića i raznih drugih otvorenih pitanja. U kojoj meri su ovi incidenti iz Beograda povezani sa događajima koji su se kasnije desili, a to je način na koji je obeležena komemoracija žrtvama logora Jasenovac, isticanje zastave Za dom spremni, pretnje Pupovcu, zabrana ulaska ministru Vulinu u Hrvatsku. Je li to sve povezano? To je sve povezano sa činjenicom da su se jako osramotili predsjednica Hrvatske i predsjednik Srbije, koji su nam prije 2 mjeseca i nešto malo više na velika zvona obećali počne nova faza odnosa, kao da su oni sad u poziciji Granića i ministra srpskoga koji je to potpisao 1996. godine normalizaciju odnosa, kao da od njih počinju odnosi. I onda se pokazalo da oni to obećanje ne mogu održati, a ni jedan ni drugi ne kontroliraju javnu situaciju i da smo sad u situaciji koja je gora nego što je bila prije odlaska gospodina Vučića u Zagreb. Prema tomu ništa nije učinjeno, a velika su obećanja davali jedan i drugi, odnosno jedno i drugo. Zašto je to tako? Što se tiče prosto i drugih stvari, meni se čini da je to jedna 19-stoljetna vrst običaja da se nekoga proglašava personom non grata. Ako je Vulina trebalo time proglasiti, onda je to trebalo napraviti zbog stvari koje je rekao prije, a ne ove stvari koja je bila potpuno logična da se on obraća svom vrhovnom komandantu. Bilo je drugih stvari zbog koje je to možda trebalo napraviti, međutim ja mislim da je to pogrešan koncept proglasiti nekoga personom non grata i da se time ništa ne rješava, nego se zapravo opet zaoštravaju odnosi. Danas je hrvatska predsjednica rekla mi imamo ispruženu ruku prema Beogradu, a istovremeno ne puštamo neke ljude, ma kakvi oni bili, iz Beograda u Zagreb. To pokazuje da odnosi naprosto nisu čisti i nisu, tako da kažem, ni pristojni, a kamoli nešto više. Kako vi vidite najave svega što se dešava u hrvatskom društvu kada je reč o nasilju u politici, kada je reč o odnosima prema Beogradu, posebno u svetlu najave novih spomenika kardinalu NDH Stepincu u Zrinu i Sisku, gde je u prošlom ratu i onom Drugom svetskom pobijeno 1000 Srba. Da li je i to vid političkog nasilja? I da li je političko nasilje zapravo nešto što se preliva po regionu? Nije ograničeno samo na jednu državu? U tomu ima naravno istina, ali nemojmo zaboraviti jednu stvar.
u jako vrućoj retorici koja postoji recimo između Zagreba i Beograda za zadnje 2-3 godine, nismo imali 3 ljeta za redom ni jedan jedini incident sa desecima tisuća srpskih turista i turistkinja u Hrvatskoj, što znači da takozvani obični ljudi ne uzimaju previše ozbiljne te stvari. Za razliku od 90-ih, kad su ti takozvani obični ljudi bili spremni na nalog ove ili one razine šefova početi se obračunavati sa takozvanim neprijateljima, sada to ljudi više ne prihvaćaju. To nije nešto što se u širokim slojima prihvaća, ali naravno postoje oni koji od toga žive, postoje male stranke, postoje alternativci koji bi htjeli iz toga napraviti posao. Hvala vam lepo što ste bili večeras sa nama. Kako vidite ovo gledište iz Zagreba? Imate li šta da dodate kada je reč o događajima koji se dešavaju u Hrvatskoj, a koje mi ovde komentarišemo i sudimo o njima? Prvo, ja bih rekao nešto što nisam primetio da je rečeno, a to je da nije Srbija jedina država koja ima osuđenog ratnog zločinca u svojoj skupštini, to jest u Saboru Hrvatskom. Dakle, ima i toga. Ali s druge strane, kaže jedna stara dobra izreka, ugledati se na drugog i umivati se njegovim gresima je umivati se blatom. Da li hoćemo da nam stalno bude argument a šta su oni radili, a šta se tu događalo, i tako dalje, ili da napravimo pravnu državu koja će biti vladavinom prava vođena prema jednom normalnom i uljuđenom društvu. Upravo zbog toga, moje uvažene kolege, koje kažu da mi nismo, sticajem okolnosti, obojica smo iz opozicije, da smo znali da je ovo stručna, pravna rasprava, onda bi sigurno bilo bolje da smo poslali umjesto nas nekoga kome je to posao. Međutim, šta je problem? Problem je to da kao Srpska pravoslavna crkva, tako i Katolička crkva u Hrvatskoj, ne dozvoljavaju tumačenje Biblije bilo kome osim kleru. I vi dobijate jedan koncept da to tumačenje ovog trenutka imaju pravo samo ljudi iz određenih delova vladajućih stranaka. I naravno na taj način dolazimo u situaciju da može bilo ko da kaže, pa znaš šta, to jeste da piše, ali ti ne razumeš jer nisi pravnik. Pa da li to znači da ja treba da budem pravnik ili mogu da uzmem advokata koji će mi to reći? Da li svi treba da budemo lekari, da nas ne bi lagali lekari, ili treba da razvijemo esnafsko poverenje u kome će svako ko nesavjesno radi svoj posao biti izbačen iz esnafa. Upravo je to ono o čemu se ovde tačno radi. Naravno, još jednu samo rečenicu, naravno, da bi se do toga došlo, mora se prihvatiti da Srbija nije pogledala u ogledalo već 30 godina. Jer da je pogledala u ogledalo, danas je 31 godina, danas, od kada je Slobodan Milošević rekao niko ne sme da vas bije. Pitajte koliko je ljudi koji su bili tada, posle 31 godinu, njih i njihovih potomaka ostalo tamo gde je on to izjavio. Pa ćete vidjeti gde vodi ovaj tip retorike. Nastavit ćemo emisiju za nekoliko minuta. Dobro, došli natrag. Govorili smo, dakle, o odnosima Hrvatske i Srbije i obećala da ćete vi krenuti, da? Zahvaljujem se. Pa dobro je što ste uključili gospodina Puhovskog. Pričali smo malo o odnosima Srbije i Hrvatske. Pred posetu gospodina Vučića Zagrebu, gospodin Puhovski je dao izjavu za televiziju N1, to je bilo 7. februara, i u toj izjavi on je između ostalog rekao: od Vučića treba očekivati da se osobno ispriča. On je bio četnik. On se treba ispričati zbog svoje četničke prošlosti. To nije realno. Neka kaže o sebi to što treba reći. Neka kaže što je radio u Glini 1995. godine i imate izjavu Vladimira Šeksa, dugogodišnjeg potpredsjednika Hrvatskog sabora, koji je za Večernji list izjavio: Vučić je četnik, fućka mi se što je predsjednik. Dopustite da niko... Dobro, gospodin Puhovski nije sad tu da objasni taj svoj stav. Gospodin Puhovski nije tu, ali smo... Ali te vrste stavova koji dolazi iz Hrvatske... Ali hoću da vam kažem nešto drugo, gospođo Olivera. Nijedan srpski državni funkcioner nije rekao jednu jedinu ružnu reč ni za gospodina Jandrokovića, ni za gospodina Plenkovića, ni za gospođu Grabar-Kitarović. Dobro. Oni su za Vučića rekli sve najgore.
Dakle, oni su organizovali medijsku kampanju. Ne kažem da su to uradili svi oni koje sam pobrojao, ali jedan deo hrvatskog establishmenta je organizovao medijsku paljbu, medijsku harangu i pre nego što je Vučić došao u Zagreb i za vreme njegove posete. Šta nam to govori? Da li je moguće onaj moratorijum o kome se govorilo 3 meseca? To vam govori da u nekim hrvatskim glavama rat Srba i Hrvata nije završen i to vam govori da neki u Hrvatskoj pokušavaju da steknu političke poene raspirivanjem srbofobije do neviđenih razmera. Ja mislim da pojedini krugovi u HDZ-u, da bi ih se postideo čak i Franjo Tuđman. Oni do te mere ne kriju svoju privrženost ustaštvu i ustaškoj ideologiji, da je to prosto neverovatno da se dešava u jednoj državi koja je članica Evropske unije. Vi sad imate situaciju da se u više od 10 hrvatskih gradova nalaze ulice koje nose ime po Mili Budaku, čoveku koji je bio ministar u Pavelićevoj vladi i koji je na jednom ustaškom skupu u Gospiću 1941. godine izrekao onu zloglasnu formulu 1/3 Srba treba pobiti, 1/3 Srba treba pokatoličiti, a 1/3 Srba treba proterati u Srbiju. Imate neverovatnu situaciju da se na Baniji, to je jedan kraj u Hrvatskoj gde su Srbi kao i na Kordunu, kao i u Lici, kao i u Severnoj Dalmaciji, teško postradali od ustaša u Drugom svetskom ratu, podiže spomenik Alojziju Stepincu, čoveku koji je zvanično bio vikar ustaške vojske za vreme nezavisne države Hrvatske i koji je blagosiljao ustaški režim Ante Pavelića. Šta to govori o celom regionu? Da li smo mi naučili i u Srbiji i u okolnim zemljama, evo sad je govorio gospodin Martinović o Hrvatskoj, išta o nasilju u politici od strane političkih elita iz naše prošlosti bliže? Očigledno da oni koji sada su na vlasti u Srbiji, u Hrvatskoj i u Bosni nisu ništa naučili i to su iste stranke koje su, da kažem, upravljale tim zemljama 90. godina i one ponavljaju iste te matrice hrane, jednostavno jedna drugu. Očigledno sva ovo ludaštvo i ustaštvo u Hrvatskoj, kako razume naša vlast ovde, treba da obijate tako što ćemo mi sada da budemo još luđi od njih i da radimo još luđe. Ali nije ovde bilo takvih uvreda zvaničnika od strane političke elite. Pa vi sad govorite kao da treba da bude, pa da bi došli na egal. Ne treba da bude. Da li je u pitanju zaista ta simetrija? Kao što takvih tonova i takvih odnosa nije bilo pre 6, 7, 8 godina, kada su neke druge stranke vodile ove zemlje u regionu i kada je postojalo istinsko, da kažem, pomirenje, pogled u budućnost, toga danas... Koji ste vi rešili, gospodine Đurišiću, dok ste bili na vlasti? Koji problem Srba u Hrvatskoj ste vi rešili? Ja bi sad, evo, samo vi meni vidite, a koji ste vi rešili? Pa rešili smo, ako ništa drugo... I niste rešili ništa, i sad učutite da ja završim. Finansijski Srbima koji žive u Hrvatskoj, posetili smo Srbije u Vrginu, Vojniću i tako dalje. Koga je posetio Boris Tadić? Možete da završite. Sem što se družio sa... Dobro, i znači, ove zemlje, tada su dve zemlje radile zajedno da se ovaj region smiri i da idemo napred. Sada jedna vlast hrani drugu, znači ako ovde neko da neku suludu izjavu, onda ćemo odmah kažemo, eno, tamo je neko nešto uradio, pa ajde onda da u tome nađemo opravdanje. To nas neće odvesti nigde. Mi stojimo, idemo nazad. Ljudi i iz Srbije, i iz Hrvatske, i iz Bosne odlaze odavde i mi kao zemlje nećemo postojati za 10 godina. Hvala vam. Samo jedna rečenica. Dakle, šta smo naučili iz naše bliske prošlosti, a razlikuje se od ovog sada ili imali tu šanse za neku promenu? Kaže gospodin Đurišić da je bilo suštinskog nekog pomirenja i... Ne bih ja tako ambiciozno to nazivao. Bilo je pokušaja. Ali ono što je sigurno, da recimo, nigde, ni sa jedne strane Save nećete čuti da u Blajburgu, što Ustašija smatra za krvoproliće nad najlepšim delom hrvatskog naroda i tako dalje, je izginulo i hiljade četnika koji su kolaborirali sa istim tim Ustašama.
Sa svim ovim dokumentima za prelaz preko nezavisne države Hrvatske. Hoću kažem sledeće. Ekstremizam se ekstremizmom hrani, ali svoj kukavičluk pravdati time ja nisam ekstremista, pa vidjet ćemo šta će biti, to smo gledali šta se događa i to se završava na najgori mogući način. Ja neću ćutati, 6. maja sam u Hrtkovcima. Hvala. Vrlo kratak komentar. Počet ćemo od jedne narodne izreke. Kratko, molim vas, kraj emisije. Vrlo kratko, koja kaže jezik kosti nema, ali kosti lomi. Mislim da govor mržnje kao sredstvo predstavlja vrlo opasno oruđe kojim se manipuliše javnim mnjenjem. Pomenuli ste Hrvatsku, upravo je tipičan primjer Hrvatska kako se manipuliše javnim mnjenjem, gdje se parola za dom spremni koristi kao maltene ohrabrivanje svega onoga što je predstavljalo zločinačke poduhvate u vreme ustaštva. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala i vama na gledanju i laku noć.